Tá muid an Cluiche is mór chuine an club na Dúnaibh an seo aniu. You know, na bannaí tá sé an All-Ireland semi-final. Tá mar sásta tá sé sa bhaile. Tá an rud ag gáil ceart go leor. Níl injuries a bí. Tá an turnin sin agus tá éit. Tá sé ag bhuzzle here an seo aniu. Tá co-managers mi héana agus Barney Curran. Tá Charles an sin. Charles agus a jaar an sin John, goalkeeper coach. Tá Emer agus Tanya an sin agus tumat unit one. Dú Barney lum coché maidin coché the world na well look tumat an seo Yanni maché tumat Sawala semi-final in Ireland Sawala, you know, some fantastic, you know, when you hand on a heart for near show, you know. Right, came a golnish. All right. We got cocking in Fern Cooey Leathcheannais. Should Fern more, a mass H more, you know, to 3 parking yaku, you know, and it should see an H one Virginia and this junior level, you know, so they should clear more than yet, you know. Well, ik had als je met calculaar, ik val staan agus aan de goeie kette, rondje kette, you know, zullen daar wie shit. Dat is een nerve-wracking. Dat is een nerve-wracking. Dan ben je als je aan het gaan in job shop. Clear into Jacker of Ian, Nero, and I'm sure Rod asking you agus Beidir grow impact their Roddig and Aaron Cluiche. Tá sé just dá chreidiúint, níl muid an é chreidiúint, tús na bliana bhí sprocógin chun an críomh Dúnaibh once agus bhuaigh muid agus an sin muid déireanas an críomholaú agus bhuaigh muid so tá muid just thar bheith sásta agus tá fríor bradal as na gceasa agus number a chuirseas dá ó tús na bliana. Dag sé gathróil ar an parkin sin agus tá muid just fíor bradal as. Just last Cyril and Shaw done far Shelly agus it's just an Roddy, you know, ahananya ekel agus and Eve war ahananya, so yeah, look, lang to Cyril and Shawnee. Like Livesti, Cluiche Leathcheannais na hÉireann, tá sé just dá chreiche na Dúnaibh agus Cluiche Leathcheannais na hÉireann san abairt chéad just níl muid an é chreideann, tá sé just dá chreiche níl an focail glum. Just níl éon focail agam in iad look. Tá muid just fríor buíoch as an takeíocht do bhuair muid go dtí seo agus gatan ar síos an baile nes go dtí baile Cluiche. It's tested the current numbers, yeah. I hand that now, you know. So, Shane, rest nes go dtí an trainer. I call me not. Come on, go na bhaile nes.